Yo, adofo ambo hye ye mo akwaba de basechire East TV so efie sam ko a ejebo enebo nyankopon adom enche bia na ya wada na Effiduase hene fofora oba ye professor Nicholas Osejani ye beyi no de na ba be kire mra be suaye a kire Effiduase man enne sechere East TV ye bowura Effiduase krom ene adofo a omo krom abonkomo efa eya hinsi a eba be kosi na yentie de kroma no ekaye sechere TV efie sam nko a Kabla a good idea but the kroma nyina hia ne say ibe hia mpuntu na ohene na wo ba no so no omwa ne ekuro ni ntumpo ye mpuntu ni hia ekuro ya adada mpan a che ye sere ohene na oba ne say oba omwa ne ekuro yinkoso na Effiduase nya na Effiduase ukoba bia na kasa ofura Effiduase ye su firi kurom ye ka Asante ma so kuro so a edimu e wodi Effiduase eka ho bi to omwa ma ekuro yintumpo ti babra edase ye be senyina ye sere osoro ahoden osu nyansan osu ndie obetime di bi omen so ne akoma ne wodo obetime atikro men waden kan ho dan bre nyina mu onfo odo emra de atwam de atwam mbaka kro nyina mom nyenye odo baako nyenso ye nta na chi ne akoma pem waden yakopon kan ho nchira no mana ho man kokoduro obetime di omen so na nchira na do ntemi ede yakopon ne nananom ne abosom ni na ase se Effiduase man yate de na yofa na me nya na kura koye no ani chebia na nyame aya doma so na modaye ma nya ohefofo nti aseda na edima twede ampo nyame ti esre Effiduase man ono chichiri de nche kroma adehye nkwada ne mpanin se nyakopon ya doma ya wada bia fo se bomra ni je ne nyina nkamum ne nya ohefofo obaye awa tu ne nyina nkamum na Effiduase man koso anfa ne tuma pemfra yesen kabom ni odo o Effiduase man mu a Effiduase man ye do ho dada o ma odo we nsan chen so na mpuntu enso entachi ya da munyina amase kaka me ka kire Effiduase man o mo wo chichiri bente nyina se nyame ne eda na se akonwa da ho no mo na ankoye tokwanto bia na nananum adaroma o mo yini pa ma ye se masum Effiduase na Effiduase ntumpon no de ye nyina de odo ene kroye ene ha no ye fra ha nsayem edi ha na yesesi ha se ne be ya obi oba tibe bi obehu se ye besai ohini besai die yesesi ha de na sa pepepe ene tie ye wi a ye bi ni beje ye de usebo banam krum ene Effiduase obi na abrewa akokra obi na wayi no hofimu ye nyina ye toa so se ne be ya di nkunimdie osebo ene de beba ene ye se Effiduase wo ba bi a na betin aba bo modern na bra wondimi man so afampa bo ta Effiduase achi na Effiduase nko nanim ye da munyina amase munyina amomo ayen na nyame so nhyira yen ye da munyina amase ma bai akra me kan se anopai eti Effiduase man nyina benkum ni nifa ene ahemfo ene nana oba esre no made sre de kakra me de tu nanim ni se ye kuro ye mantem e kwan ne hyeda ne damu yie mayen ye ho kire ye nti esre no oba ofa ne manwu akwan na street ne de damu bia onyi mayen ne kuro yi so nya kra behwe ye danas Effiduase de wonim se ohene no akọ na kura no ache enti esi ohene no a abama mpuntuo aba Effiduase a enti mani je ho pa se on the 13th say the whole can no ya de ohene foforo esiso ohene foforo no ba yenim se ya driver fo yi ene ya adwumafo a ya nya driver fo no ya adwuma no minu se bema mpuntuo aba krom ha ama krom ha ayefe ama nijie aba kuro yi mu ade me kan se eye de GP se enya hin foforo ya ba bisi eso de nyina de empire bo beta akiri ama de eye bia abeya so bia ma ye me kan se e pekure yi kure mu asai enkenken fi chire ani gotam nti se esi ya hene dia e de nyankopon ase o menye kure yi ma ye na Effiduase ya kam amen ni se yabre di time na so nyankopon ebie kwan mu ama Effiduase man ye besi hina ye nyina de ebigye ene beta wo hina wo ba achi otim wakam nyina ebe ye firi ho ye nyina de osebo ata wo hina achi o Yesu bi
I think it's really important. A leader means everything. When you have a good leader, the community will be will develop. When the leader is really wise, it will help the people. Also, the poor people can have a lot of profit from a good leader. You need a good leader, serious. So I hope I will see there is coming one very soon, and he is a wise man. A wise man is the most important. And in my opinion, I hope the man is also God-fearing. Because when a leader has God as his leader, the people will have a lot of, how to put it, my English is not that good, but they will have real development. I believe that. So thank you. Thank you. Your name? Amajamai. Je frame Amajamai. From Holland. Ama Ajamai, but that's my Ghanaian name. But my Dutch name is too difficult, you can't tell. Okay.